Inkuru mbi yaramukiye mu mujyi wa Kigali ndetse abamotari baciye ururondogoro bavuze karahava ndetse abandi barize. Abaturage ba Nyabugogo bari barimo bagenda mu muhanda wa Nyabugogo babona drone hejuru, abamotari bagikubita amaso drone bahise batangira kwatsa moto bagiserera bagenda bavuga ngo koko ngibyo polisi y'u Rwanda yavuze nibyo. Rero nkuko bisanzwe polisi y'u Rwanda yari yaratangaje yuko bazashyiraho drone zizajya zandikira abantu bari mu makosa. Abaparitse mu vezari hari ukuntu usanga Nyabugogo hari akavuyo kenshi, ugasanga abamotari bafite akavuyo kenshi na kenshi ngo nibo bateza impanuka nyinshi mu mujyi wa Kigali. Ubwo bagaragazaga drone mu mujyi wa Kigali, aha hitwa mu Nkundamahoro ndetse na hano hitwa kwa Mutangana ndetse na hano hajya muri gare ndetse na hano impande ya Feruje, abamotari bakomeje gucika ururondogoro, bamwe batsa moto bagenda abandi baparika aho babugenewe. Muntu ukigera kuno muyoboro kora subscribe kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu ibyiriwe mu mujyi iwacu wa Kigali. Ikintu cya mbere umanze mukore subscribe, ubu nibwo tugiye kwinjira mu kiganiro. Iyi ni inkuru ikomejwe kumvikana mu mujyi wa Kigali tariki 23/2025 ndetse ukwezi ni ukwa kane. Iyi nkuru ni iyihe? Ngo drone yaciye ibintu mu mujyi wa Kigali ngo ndetse ngo yaciye ururondogoro. Abamotari benshi bafite ubwoba urabatega ngo benshi mu bamotari ngo ndetse ngo ntago bari gukoresha iki gice cya Nyabugogo, akenshi mu bafite ibyangombwa bituzuye cyangwa muri bamwe batwara bafite urwikekwe, bamwe batabazi ibinyabiziga cyangwa batazi umuhanda cyangwa batazi umujyi wa Kigali, ndetse na bamwe baragomeza baze gushomorera mu ngo nk'abariya baba bavuye mu ntara baje mu mujyi wa Kigali baje gushaka ubuzima. Twagerageje kuvugana n'abamotari cyangwa abaturage bari aho hafi kuntu bakiriye izi drone zashyizwe mu kirere kugira ngo zijye zicunga abamotari bari mu makosa. Si abamotari gusa, n'abashoferi muri rusange, imodoka zose muri rusange. Abaturage bavuze ngo ibyo polisi y'u Rwanda iba yakoze biba ari byo, ngo koko polisi y'u Rwanda niyo itekereza abaturage. Abaturage nabo mu ijwi riranguye bihakanaga bavuga ngo abamotari bagira amakosa menshi, ngo bagenda basesera mu mihanda, ngo ndetse ngo ubona ngo badepashije mu modoka mo hagati ngo reka babahane. Ndetse umumotari we akakomya avuga ngo aka ni akarengane bari gukorerwa, ngo kubera yuko ngo umuntu ngo yaba yarabuze 10 cyo kwishyura ku televasiyo, ngo ndetse nk'ikanindi mujyana mu rotari bikaba 20,000 akaba yarabuze kwishyura ku televasiyo, ngo noneho ngo bazanye drone ngo zizajye zitwandikira ubutitsa. Izi drone ntago muzibona? Bamotari mwagenze neza mu muhanda mugaparika habigenewe ahabikwiriye. Narindi Kimironko ndavuga ngo motangeza Nyabugogo, motari imbere avuga ngo nge ntago nakujyana Nyabugogo. Motari se kubera cyo utanjyana Nyabugogo? Ngo Nyabugogo ngo hari drone. Ntago aya makuru nari nyazi. Ubwo nibwo natsaga imodoka nkaza Nyabugogo ngira ngo murabibona aya mashusho ndi kuberekana ya Nyabugogo, nahakije imodoka kugira ngo koko nge kureba izo drone. Mpageze koko nsanga drone zirahari mu mujyi wa Kigali zirimo ziraguruka. Baza ngo wazibonye? Mu Nkundamahoro hari drone, kwa Mutangana hari drone, muri gare hari drone, muri Feruje hari drone. Ubwo izo drone ni 3. Ariko ngeze drone ngewe ndazishyigikiye kabisa, kubera yuko ubusanga abamotari bafite akavuyo kenshi hano Nyabugogo cyane ahantu batangije gushyira drone rwose. Ngewe rwose polisi y'u Rwanda ibintu yatekereje ngenda bishyigikiye rwose, ahubwo ikomereza aho ngaho igireba ikintu cyatugirira inyungu cyangwa akamaro. Nubwo abaturage batari kubyakira neza, ariko ngewe ibyo mbona ndabona ari ukuri. Abamotari bakomeje bavuga ngo bari guhohoterwa, ariko mu by'ukuri ntago abamotari bari guhohoterwa. Nudakora ikosa ntago bazakwandikira, nugenda nk'uko bikwiye mu muhanda ntago bazakwandikira, nudaparika mu vezare ntibazakwandikira, nuparika habugenewe ntibazakwandikira. Nge ndumva nta kibazo kirimo hano. Umumotari yarekana amagambo yakuyeho umugenzi bahita bamwandikira 10,000 yaratwaye umugenzi wa 500, ngo noneho ngo mu rugo bari kumuhamagara ngo atange iposho, ngo nawe ngo biramucanga ngo yashatse ngo kugira ngo yiyahure mu modoka, ngo ariko ngo bari barafongaho ngo barahosha, ngo nyabuneka havutiye ihekura cyangwa ngo usige ubuzima. Nibwo iki kibazo
nibwo iki kibazo nabonye yuko kiri seriye, umumotari ashobora no kwiyahura bitewe na koterevasiyo afite mu kinyabiziga. ngo kandi ikindi, ngo iyo utishyuye koterevasiyo ngo ikinyabiziga cyawe baragifata bakakijyana kuri polisi, wazabona ubwishyu ukagenda ukaba aribwo ugikurayo. aya ni amakuru meza akugezwaho kuri Kidasamura Movie. iki ni ikinyamakuru cyacu cyitwa Zafu TV. mujye mukore subscribe and share, turabakunda cyane. mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. mugenzi wanjye araje abashyireho inkuru zibyiriwe mu bihugu by'abaturanyi ndetse imahanga. dufite inkuru za danje, dufite inkuru zikubiye, dufite inkuru zimeze fresh. mukore subscribe and share, turabakunda.